Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. La ilaha illallah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amana wa nasal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalam Allah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu mina biddati wad dalala ayyuhal muslimun. Mga mila kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga keulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hitukbal na to in pagsarang sukul famahasuci Allah subhanahu wa ta'ala. In masing-masing naman kita niyo yanuguraan sin Allah subhanahu wa ta'ala den hamanga kanikmat-nikmatan niya amuin nikmat batah supaya pakayun na to hakabayaan iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam papangu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababan niya in masing-masing kita niyo halom likusan sin agama Islam amin agama ya sampai sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa umat ini agama cukup na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palangwan na mga agama Islam haadlaw ini iban hawaktu ini kumawa kita niyo pangadjian amuin bata supaya madawat na to inrida iban ulung kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta hamahapon ini kawaun na to in mga kakunsi-kunsian sababan mahasil na to in kunsi sinrijiki iban sin kunsi simbarakat labi luwa na kunsi ulung sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to mga palangawan na mga agama Islam in kita ni manusia berhajat in mangayo kita ni keampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala
ing kita ni manusia, asal-asal ing kerasali sing kita ni manusia, amu in piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kita ni magkasa iban magkalaw. Hadalam bihat tu impatumtum katu sin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Ini din ha mga tabiat sin mga sila kanarihan, iban sin mga karasulan na hinang nila pangadatan, labi luwa na pamanga sila uno tausali in mga kakahinang amo kakahinang malaggo, adapun siwi-siwi magmuhut-muhut da sila, naglumba-lumba da sila, mga yu kaampunan hakasaan na hinang nila. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya suratu Ali Imran, hafal man sin Allah ta'ala, walladina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah. Ini long si mga ulama khuluqul anbiya was salihin, nahinang pangadatan si mga sila kanabihan, iban si mga karasulan, labi luba na mga sila uno tao salih. Nang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walladina idha fa'alu fahisha, apabila imanga sila ay doon na ka imanga kanabihan, iban si mga karasulan, labi luba na imanga sila tao salih, nakahinang kangian dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, aw dalamu anfusahum, labi luba na nakahinang sila anyaya paghinhawabaran nila, amuin anyaya nakahinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, asabab tu wala nila piaruli, wala nila piasaran si magawa syautan nila, piangayu kampunan pa Allah ta'ala, habihat tu na inhinang dakarullah, magtuy-tuy katumtuman nila intuhan nila Rabbul Alamin. Hahinang kasaan dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, imanga sila uno kanabihan, karasulan, sarta imanga sila tao salih, apabila sila makahinang kasaan maksiat, magtuy-tuy katumtuman nila intuhan nila Rabbul Alamin, fastaghfaru lidunubihim, magtuy-tuy sila mga yu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hadusa na hinang nila. Nabi na to Adam, apo na to Adam alayhi salam, hawak tuman nakahinang dusa, in anak na po Adam, iban sin Hawa, amuin nakahinang sila dusa, sababan sasat sin syaitan, amuin liyang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala di papasukun hakahui, hadalam bihat tu sababan sasat sin syaitan, nakahinang sila dusa, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habihat tu na nakahinang sila dusa, magtuy-tudain apo na tu Adam alayhi salatu wassalam, nangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta longsin Adam longsin Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apo na to Adam alayhi salam, sarta talbilang din ang mga nabi,
sin Allah subhanahu wa ta'ala iban panagna an nabi amuna in nabi na tu Adam habihattuna in nakahinang sila uno dusa long nila pa Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbana dalamna anfusana in piyamong nila o Tuhan namo na anyaya na mo ingin hawabaran namo fa in lam tagfir lana bang di mo kami ampunon lanakunanna minal khasirin tanto in kami lamud din ha mga manusia lugi-lugian. Dihay ni mga palangwan na mga agam Islam in nabi na tu Adam wala nalupa in huwat-huwat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wala liupa sin nabi na tu Adam habihat tu nakasaan niya iban sin apo na tu Hawa hanahinang nila kasaan hadalam bihat tu iyamin nila paginhawaran nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in hinang yaon din ang mga hinang kasaan anya ya paginhawaran nila na in kita bang sa Muslim ayaw tadahon in pride ta long simbahasa ayaw ta paunahon long simbahasa in pagkatauta amo in mataas long simbahasa in makanata misam pakasan di tatay maun la sabab mismo inanak ako Adam atau akan in nabi na tu Adam iyakun niya paginhawabaran niya inhinang yaun hinang kasaan iban anya ya paginhawabaran niya sarta iyan niya in Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam tagfir lana bangdi mo kami ampunun lanakunanna minal khasirin kaingatan sin apo na tu Adam in mangampun Tuhan na tu Rabbul Alamin sarta kaingatan sin apo na tu Adam bang in manusia di ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto in siya din mga taulugi lusung hadlaw kiamat asabyat to yususin apo na to Adam magtuy na ngayon kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala dihay ni mga palangwan na mga agam Islam may ta kalagihan na to in mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala in sabab lang si mga ulama liannana ashab khataya wad dunub sabab in kita niyo lang si mga ulama kita niyo na in manusia magkasa iban magkahinanguno dusa sa dihay ni fakul ibn Adam khattaun in katantan anak apu Adam long sin nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal in karasal nila magkasa magkahinang dusa wa khairu khattain at-tawwabun nampain sifat sin anak kapu Adam amo inanga kun nagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala in tabiat nila wa khairu khattain in sarayaw makahinang kasaan makahinang dusa
in magtuy-tuy sila mangayo kampunan taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangbo kung sadya ulong iban kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya labi luba na umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanto na sadya in manusia halong kalugian lustung di naman na dunya iban labi luba na hadlaw akhirah gay para na sadya in Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mangangampun intanda ulong iban kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya labi luba na umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyawag niya pa inipun niya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisu qudsi ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi ya ibadi o kamu mga ipon ko kita niyo ba mga palangwan na muhaaga Islam bang natudungdungan marayaw ingkaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala misam paberin ingkasaan misam paberin indusa na hinang sin ipon niya tawagunda sin Allah ta'ala o kamu ipon ko hakaptangan sadya ini bang sadya hibutang sin bangsa Muslim palong pangatayan nila ingkaptangan ini andu landu mangando impangatan si Muslim sabab misam paberin ingkasaan sin manusia sin bangsa Muslim iya abira sila tiyawag na sila sin Tuhan nila Rabbul Alamin sarta in Allah subhanahu wa ta'ala wala kita nupiasaran in Allah subhanahu wa ta'ala wala kita nu iyawam intanda niya betang kita nu sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar o kamu mga ipunku sabun na tuod ing kamu makahinang lusa haduman iban sinaadlawan niya subhanallah piatumtuman pa kita niyo sin Allahu ta'ala biyaitaan pa kita niyo sin Allahu ta'ala sin sabun naton ing kita ipon niya magkasa magkahinang lusa sibu dahadlaw niya iban hadum niya hadalam bihat tulang sin Allah subhanahu wa ta'ala beitaan niya pa kita langsin Allah ta'ala wa ana aghfiru dhunuba jami'a iban in aku ampunun ko indo sa singkatan tan sa suko mga ampun kaku habihat to na imbeta ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw magkasa makahinang dusa hadum niya hadlawan niya biara ko ibut-ibutan sin Allah subhanahu wa ta'ala biara ko petumtuman sin Allah ta'ala biara ko iyabi-abi sin Allah ta'ala habihatto na nakahinang kau kasaan hadum niya iban haadlaw niya saddiya in Tuhan ta Rabbul Alamin mangampun hadosa na hinang bihan in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya
na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam an waktu si mambahayang Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari na kamusyusuyan insifat bay-bay si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Among pag-iyanon hawak tuman si mujud in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sin asawa niya Aisyah in padsiki sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkapali-pali. Hawak tuman kita sin Aisyah radhiyallahu anha si malamman in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtuin Aisyah radhiyallahu anha iya subunya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbayta si Aisyah radhiyallahu anha Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabtangan niya, ya Rasulullah, bukun kalong na yampun na impadusahan mo nakauna iban sin nakahuli. Mangkato piatumtuman sinai sa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maita nakayan in Aisyah radhiyallahu anha pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab kita sin Aisyah radhiyallahu anha ingkahalan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangberin intuyo niya mag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka-ajaib. Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yampun na impadusahannya nakauna iban sin nakahuli. Naajay bin in Aisyah radhiyallahu anha bang mayta pa siya uno si mujud nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sambung sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sambung sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sambagan sa rayaw-rayaw. Allahu Akbar. Jajawaban sa rayaw-rayaw kan Aisyah radhiyallahu anha long sindasu sallallahu alaihi wasallam afala akunu abadan syakura. Long sindasu sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah di kakakulong niya mahinang ipon nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam suntuan sing kita niya pag-amal ibadat. Wayroon na sa rayaw-rayaw suntuan hapag amal ibadat amo na in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habihatto na ingkahalan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal-asal yampun na impalusahan niya nakauna iman sin nakahuli wala daya tugiaan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasannya rasi mujud pa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsaram sukulnya pamahasuci Allah. Mga palanguan na mga agama Islam. Bang bihat to ingkahalan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamman tiyuan niya impag-amal ibadat niya awla in kita niyo umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awla in umat ini subay magmatuyo maglumba-lumba magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
bata supaya madauhat nato ingka ampun na din Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanguan na mo agama Islam, yari pakita niyo masi halam sinduman pagganan asara awakir na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal nagibut-ibut kato taniyo, nagpatumtum kato taniyo long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yugfal lahu. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisiyu-siyu ha umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iamutan saja sa simbulan Ramadan wala niya nadauhat ingka ampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga palangon na agama Islam, ayaw kita niyo magrida, ayaw kita niyo mabaya, in tumaykod na sadya in bulan Ramadan, in wala na to nadauhat ingka ampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mga palangungan na mga agama Islam, murah-murahan piag barakat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nasihat in khutbah nato hamahapon ini, bangaon din na mga kaptangan sin ako, wala imamu ano pamuhadan rakuman, bangaon din na mga kaptangan sin ako, imamu inya to tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangiyon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man madauhat na to hirihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ulong iwan kasi kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansurul ikhwanana mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansurul ikhwanana mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansurul ikhwanana mustadafina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna siyamana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar, Allah